Mwaramutse neza nshuti mwese mudukurikira hano kuri Ishami TV. Iyi ni Ishami TV, ngende Jean Pierre. Reka mbageze amakuru rero aramutse avugwa mu karere k'ibiyaga bigari, n'amakuru rero agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda, yavuze ko kuri iyi si nta bibaho byabuza u Rwanda kurinda imipaka yarwo. Turabigarukaho. Ahangaha bari batangiye kuvuga ko ngo Amerika ishaka guha u Rwanda ibihano, hanyuma rero bavuga ko nta bihano na bito bishoboka byabaho byatuma u Rwanda rutiririra umutekano. Turabigarukaho muri aya makuru. Hanyuma rero tudatinze turaza kubabwira uburyo umuyobozi wa MONUSCO yagejeje i Goma icyifuzo cyo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Mwatangiye ejo mubyumva, ariko turagira ngo tubibagezeho mwumve niki uyu muyobozi yitwa Viviane Van de Per yabivuze ageze i Goma ku kibuga cy'indege. Niyo ndege ya mbere yari haguye ku munsi w'ejo, ngira ngo mwatangiye mubikurikirana. Hanyuma rero turaza kujya i Kinshasa tubabwire ko Anglican yibukije Perezida Felix Tshisekedi ko atagomba guheza AFC M23 mu biganiro by'abanyekongo. Muri gutegura ibiganiro, ariko mwibuke ko mutagomba guheza AFC M23 ko nimuyiheza nta mutekano muzabona. Turabigaruka muri aya makuru rero tubabwire nde wabivuze. Hanyuma rero kandi turaza kubabwira ubuhamya bubabaje bw'umunyarwandakazi wafashwe ku ngufu n'abasirikare ba FARDC. Aba n'abasirikare b'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Turabagarukaho turabwira ubuhamya bw'uyu mudamu. Hanyuma rero Amerika irateganya kohereza abasirikare 200 muri Nigeria. Ese kubera iki Amerika muri minsi iri gukora operation cyane muri Nigeria? Turabigarukaho. Hanyuma rero kandi abasirikare b'Abarundi, amakuru aturutse muri Repubulika ya Kongo aravuga ukuntu inzara ibamereye nabi. Abagiye kurwana muri Repubulika Demokarasi ya Kongo barimo baratabaza, barasaba ko bakitahira nubwo bitaboroheye. Turagaruka ku busabe bw'aba basirikare bari gusaba igihugu cyabo ko nyaboneka babemera bagasubira mu gihugu cyabo kubera ko ubuzima bamereye nabi. Turababwira uko bimeze. Nyuma murabizi yuko Uburundi bwongeye kohereza abasirikare benshi nyuma yuko abari bari muri Uvira bakubiswe bakoherezwa mu Burundi. Rero Uburundi bwongeye kohereza abandi basirikare. Turababwira rero akaga barimo. Hanyuma turaza kujya muri Sudani tubabwire uburyo abantu 21 bapfiriye mu mpanuka y'ubwato. Ni impanuka ibabaje bakunzi bacu. Ubwato bwarohamye abantu bareba kwakunda uburi cyo wakora, ariko turagaruka wumve nuko ni ibyago. Hanyuma rero turaza gusoreza mu Burusiya tubabwire ko ubu tuvugana urubuga rwa WhatsApp rusa naho ruri mu marembera rutazongera gukorera muri kino gihugu. Aya niyo makuru rero tugiye kugarukaho nandi dufite, kuko dufite na Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze kugera i Addis Abeba muri Ethiopia, aho agiye kwitabira inteko ya 39 isanzwe y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bagize Afrika yunze ubumwe. Hanyuma ro muri iyi nama murabizi yuko ari nabwo azemerezwa kuba umuyobozi mushya wa Afrika yunze ubumwe, agomba gusimbura Joao Lourenço wa Angola. Turabwira ko yahageze, uko yakiriwe, ndetse n'ikindi cyari cyo cyose mukwiriye kumenya kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Reka tugaruke kuri aya makuru mu buryo burambuye, na makuru mwateguriwe kandi mugiye kugizwaho nanjye Jean Pierre. Niba ukeneye kumenya iby'ibwami byibariza bari ibwami baguha amakuru mpamo. Kirabove France ikorera i Paris mu Bufaransa niyo yizewe kandi ifite ubushobozi bwo kugufasha no kukorohereza kujya mu Bufaransa no mu bindi bihugu by'Uburayi, waba wifuza gutembererayo, guhaha cyangwa gukora business. Egera Kirabove France woroherwe no kubona viza yo kujya mu Bufaransa, wishurirwe ibyiza amaso yawe atarabona byanezeza umutima wawe, bikanagufungura amaso ukabona amahirwe yo kunguka biruseho no kugera kuri byinshi utatekerezaga. Kirabove France iguha ubutumire buturutse mu Bufaransa bwabanje kwemerwa n'urukiko rw'Ubufaransa, ari nacyo kiguhesha amahirwe agera kuri 98% yo kuba utabura viza. Ubutumire bujya i Burayi uhabwa na Kirabove France buba buherekejwe n'icyangombwa cyatanzwe n'urukiko rw'ubucuruzi mu Bufaransa, kandi bukaguhesha kugenda no gutembera uko ushatse mu bihugu byose bigize umuryango umwe bw'Uburayi. Akarusho no ku giciro gisabwa ku muntu umwe nacyo gisabwa ku muryango wose cyangwa itsinda ry'abantu bari kumwe, kandi uwemerewe akaba atagarukira i Paris kuko yanatembera mu Busuwisi, Ububiligi, Ubutaliyani, Ubudage n'ahandi mu bumwe bw'Uburayi. Gera ku birenze inzozi zawe zo gutembera i Burayi, kwidagadurayo cyangwa guhahira ibyo wifuza, ubifashijwemo na Kirabove France. Ku bindi bisobanuro bandikira unabasure ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa ubashakire kuri telefone ubona kuri ekara yawe.
nawe witinda. Habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera. Waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza. Mubona nari mfite ikibazo cyo kutabyara, ariko nyuma n'umuvuzi gakondo ufite inkomoko yo muri Tanzania. Nabashishikariza kuza namwe akabakuraho. Tambuka tugukize umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye. Kubivuza indwara nk'umwijima, impyiko, rubagemande, amibe, namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora. Akarusho kandi kubivuza indwara z'amarozi, ibitegano, ibigaburano, ibihuhirano ndetse n'ibindi. Abatugezeho baritangira ubuhamya. Ubu mubona nigeze guhura n'ikibazo cyo kurogwa. Nyuma naje guhura n'umuganga gakondo ukomoka muri Tanzania, aramfasha ndakira, none ubu ndi umusore ndagenda nta kibazo mfite. Kuba ari mahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho, kuko dukora na DHR, dukorera mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Ku bindi bisobanuro bariza kuri nimero ya telefone ikurikira 0788 Reka duherere kuri aba basirikare bo muri Repubulika y'u Burundi bamerewe nabi cyane mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Murabizi ko abasirikare b'ubundi bagiye kurwana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abangaba bagiye guhangana n'umutwe wa M23 ndetse na twirwaneho, ariko bamerewe nabi ku rwego rukomeye cyane. Baravuga ko babangamiwe n'ubuzima, baravuga ko bitaboroheye, ndetse bagasaba yuko ari bishoboka basubizwa mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Cyakoza cyo kubasubizayo byo biragoye cyane bitewe nuko igihugu cyabo kititeguye, ndetse kugeza ubu ngubu hacyoherezwa n'abandi ahubwo aho kugira ngo n'abariyo baveyo. Bimeze bite rero? N'abasirikare b'u Burundi boherejwe mu gace ka Baraka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barataka inzara ikomeye, bagashinja ababakuriye kuba aribo ba nyirabayazana. Ibi byifashe bite? Bihagaze bite? Kubera iki? Mu by'ukuri kubera iki bimeze bitya? Abataka inzara barimo abo muri batayo ya 11 ibarizwa mu mujyi wa Baraka, ndetse no mu yindi mitwe ibarizwa muri uriya mujyi wo mu ntara Kivu y'Amajyepfo ni Baraka. Abahaganira na Radio Publique Africaine kuvuga RPA bagaragaje ko iyo bagerageje kwinubira inzara ibugarije bahabwa ibihano bibakomereye, ndetse bakabihabwa n'ababakuriye. Rero umwe mu baganiriye na kira gitangazamakuru yagaragaje avuga ngo batubwira ko tubarizwa mu mutwe w'inyeshyamba. Uwo musirikare yakomeje agira ati buri musirikare aba yemerewe amagarama 200 y'umuceri ndetse n'ibishyimbo, ikirayi gito n'igitunguru. Nimugoroba irasiyo iba ari amagarama 150 y'umutsima, ariko buri gihe basigarana icya kabiri cyabyo. Yunzemo rero ko mu gihe baba bandikiwe umugati, no kuvuga benye n'igikoma, kuri ubu mugo baga bacyandikiwe, ariko ubu ntago bakikibona. Abasirikare b'Abarundi kandi usibye inzara banavuga ko bugarijwe n'umunaniro ukabije kubera kumara iminsi myinshi bajyanwa ku rugamba kandi batarya. Bavuga kandi ko ugerageje gusobanuza ngo amenye icyabaye bumuviramo gukubitwa ndetse akaba yanafungwa. Wahaye RPA amakuru yagize ati tuvanwa ku muyobozi, tuvanwa ku muyobozi umwe tukajyanwa ku wundi. Umuntu wese ugaragaje ukutanyurwa arakubitwa akanoherezwa muri kasho. Aba basirikare bavuga ko batigera babona umuyobozi wa brigade yabo uherutse kugera ibaraka keretse iyo aje kubaha ibihano. Abasirikare b'Uburundi kandi bari Baraka bavuga ko bashengurwa cyane no kubona ababakuriye bacuruza ibyo bagenewe muri uyu mujyi wa Baraka. Umuvugizi w'ingabo z'ubundi General de Brigade Gaspard Baratuza yatangaje ko yakoze iperereza ku byo bari abasirikare bavuga, asanga ari ibinyoma. Ariko mu by'ukuri iyo wumva uko bari kuvuga mu itangazamakuru wumva ko bari mu kaga kataboroheye, kandi ntago ari abangaba gusa, kuko hari n'abandi benshi bagiye batoroka kino gisirikare bavuga yuko ngo bahura n'uruva gusenya iyo bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko mwatangiye mubyumva ejo, bwo iyo nkuru turayisoje tugiye ku yindi, aho umuyobozi w'agateganyo w'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo MONUSCO Viviane Van de Per yasuye umujyi wa Goma bwa mbere mu gihe kirenga umwaka, ahageza icyifuzo cy'uko kino kibuga cy'indege cya Goma cyafungurwa. Kashugujugu yagejeje Viviane de Per kuri iki kibuga cy'indege cya Goma, yamuhagejeje ejo mu gitondo cyo kuwa kane tariki 12 Gashyantare. N'ubwa mbere rero kino kibuga cyari gikoreshejwe kuva ihuriro AFC 23 ryafata umujyi wa Goma mu mpera za Mutarama 2025.
Impamvu nyamukuru yajyanye Viviane Igoma ni ukuvugana n'abafatanyabikorwa barimo abo mu nzego z'umuryango w'akarere k'ibiyaga bigari mu myiteguro yo gutangira kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge muri teritwari ya Uvira. Akanama Karoni gashinzwe umutekano kahaye MONUSCO inshingano yo kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge hagati ya leta ya Repubulika ya Kongo na AFC M23. Ibyo rero bikazakorwa ku bufatanye n'urwego rw'akarere rushinzwe kugenzura umutekano ku mipaka rwa rundi rwitwa EGVM. Yagize ati ndagira ngo mbibutse ko mu gihe gishize kirenga umwaka wa 26 Mutarama 2025 nari mu ndege ya nyuma yaherukaga kugwa ku kibuga cy'indege cya Goma. Uyu munsi rero nari muri kajugujugu ya mbere iguye hano. Nizeye ko ibi biraba intangiriro yo gufungura mu byiciro iki kibuga cy'indege ku bw'ineza y'abaturage. Ku itariki 10 Gashyantare 2026 umunyanga mukuru ngirije wa Loni ushinzwe ubutumwa bwa mahoro Jean Pierre Lacroix yatangaje ko MONUSCO izajya ifashisha ikibuga cy'indege cya Goma mu bikorwa byo kugenzura agahenge. Lacroix yasobanuye ko mbere yuko muri Uvira hatangira kujya abasirikare ba MONUSCO hazabanza koherezwa drone z'ubutasi zituruka kuri iki kibuga cy'indege kugira ngo zigenzure uko umutekano waho uhagaze. Reka noneho tujye kwa ya nkuru nababwiye aho ambasaderi Olivier Nduhungirehe minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda yatangaje ko nta bihano bishobora kubuza u Rwanda kurinda imipaka yarwo mu gihe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Kongo hari umutwe w'iterabwoba wa FDLR ufite umugambi wo kuruhungabanya. Mu kiganiro Minisitiri Nduhungirehe yagiranye n'umunyamakuru David Bashe uhagarariye radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI ya Addis Abeba muri Ethiopia ku itariki 12 Gashyantare no kuvuga ku munsi w'ejo, yasobanuye ko ikibazo u Rwanda rufite kuri Repubulika ya Kongo ari uko ikomeje gufasha umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Maze aravuga ngo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Kongo hari ikibazo cya FDLR, abajenosideri bakoze jenoside mu Rwanda mu 1994 basigasiwe bafashwa na leta ya Kongo binjizwa mu gisirikare cya Kongo. Niyo mpamvu hasinywe amasezerano y'amahoro ya Washington. Leta ya Kongo yemeye ko izasenya FDLR, u Rwanda rugakuraho ingamba z'ubwirinzi. Minisitiri Olivier Nduhungirehe yakomeje agira ati bityo rero FDLR ni ikibazo cy'ingenzi kiri mu izingiro ry'amakimbirane kigomba gukemurwa no kuyisenya nk'uko amasezerano y'amahoro ya Washington abiteganya. Umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Kongo Patrick Muyaya 11 Gashyantare yatangarije iyi radio ko u Rwanda ruba rushaka ko intambara yo mu gihugu cyabo ikomeza kubera Kongo rushaka inyungu z'amabuye y'agaciro y'abanyekongo. Minisitiri Olivier Nduhungirehe yasubije ko ibyatangajwe na Muyaya ari ibinyoma kandi kabikora abigambiriye mu gihe leta ya Kongo ikomeje gufasha FDLR nyamara yakaba yisenya nk'uko yabyemereye i Washington muri Amerika kuva muri Kanama 2025. Umunyamakuru yabwiye Minisitiri Nduhungirehe ko hari abari gusabira u Rwanda ibihano kandi Leta z'Ubumwe za Amerika zishobora gufata icyo cyemezo vuba cyane. Amubaza niba adatewe ubwoba n'ibyo bihano. Ati yaba ubwo umvuko yamusubije ngo iyaba ibihano byakemura ibibazo bitarangira byo muri Kongo nasinyejo mu gitondo. Urabizi ko muri 2012 na 2013 nabwo u Rwanda rwafatiwe ibihano. Ese ibyo byakemuye ikibazo cya Kongo? M23 se oya. Intambara yubuye nyuma y'imyaka 8 mu Kwakira 2021. Minisitiri Olivier Nduhungirehe yatangaje ko aho ibihano byaturuka hose bidateze kubuza u Rwanda kurinda imipaka yarwo n'abaturage barwo kuko rudashobora kwemerera ko FDLR isubiza abanyarwanda mu bihe by'icuraburindi banyuzemo mu 1994. Ati kuvuga iyi nkuru y'ibihano nkaho byakora ibitangaza nta shingiro bifite. Nta bihano muri iyi si nzima byatubuza kurinda imipaka yacu no gukora ibishoboka kugira ngo abaturage bacu batazongera gusubira mu byatewe na FDLR mu 1994. Yagaragaje umunyamakuru ko muri iyi si buri wese agomba kwikorera umusaraba we, bityo ko leta ya Kongo igomba gukemura iby'abaturage bayo ihereye mu mizi aho gukomeza kubyegeka ku Rwanda. Raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye yasohotse mu mpera z'Ukuboza 2025 igaragaza ko nyuma yo kwemera gusenya FDLR
leta ya Kongo yaciye mu gikari isezeranya uyu mutwe w'iterabwoba ko itazubahiriza iri sezerano ishingiye ku kuba uyifasha kurwanya AFC M23. Nkuko nabibabwiye rero, mfite ubuhamya bukomeye bw'umunyarwandakazi ufashwe ku ngufu n'abasirikare bo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yitwa Nyiramana, iri ni izina ryahinduwe kugira ngo harindwe umutekano w'ubuzima bwe. Rero w'imyaka 36 n'umwe mu banyarwanda 161 baherutse gutahuka bavuye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Avuga ko ingabo z'iki gihugu FARDC zamusambanyije inshuro ebyiri azira ko ari umunyarwandakazi. Nyiramana yahungutse kuwa 2 tariki 10 Gashyantare aturutse mu gace ka Masisi. Avuga ko ababyeyi be bamuhunganye mu 1994 akiri umwana muto bavuye mu yahoze ari komine Rutongo. Ati ababyeyi barampunganye twabaye gatoyi, nyuma nza gushakira Kamuronzi, ariko ubuzima ntibwambereye bwiza kuko iyo bamenye kuri impunzi bagufata nk'uwaje kubasahura, bagufata nk'umwicanyi. Narahavuye rero naravanguwe kenshi banziza ko ndi umunyarwanda. Byageze ubwo muri 2020 nagiye gutashya inkwi mu ishyamba, nkora n'abagabo bambaye nabi nk'abashumba, ariko hasi bambaye imyenda y'igisirikare cya FARDC, bamfata ku ngufu ndabiceceka ngo ntasenya urugo rwanjye. Yakomeje avuga ati barambwiye bati wowe uri umunyarwanda nayo mpamvu tutabakunda, ariko nanone uri umugore mwiza reka tugufate. Nabonye ko bashobora no kunyica mpitamo kwemera ku gahato kandi nta bushake nari mbifitiye. Narabicecetse kuko nari mfite umugabo, nanga ko urugo rwasenyuka. Ubu nibwo nabasha kubivuga kuko yaratabarutse. Ku nshuro ya kabiri afatwa ku ngufu hari muri 2024 avuye ku isoko. Ati navuye mu isoko nakererewe nsanga bantegeye hafi y'urugo batambaye imyenda ya gisirikare. Barambwira bati twarakwifuje kenshi waratwanze, rero twahisemo kugufata ku ngufu. Hari mu bihe by'intambara bafite imbunda kandi bwije, mpitamo kwemera. Naracecetse mbikora nkaho twumvikanye kuko nanze ko bankomeretsa, ariko ubu ndishimye kuba ntashye mu Rwanda. Nyiramana rero yatahukanye abana 7 bose avuga ko babyaranye n'umugabo we wishwe. Yashimangiye ko yiteguye gukora akiteza imbere nk'abandi asanze mu gihugu. Yanaboneyeho ro gusaba abasigaye mu mashyamba ya Kongo gutahuka kuko abageze mu gihugu bateye imbere bitandukanye n'amakuru ibinyoma bakundaga guhabwa. Igikorwa cyo gucyura abanyarwanda cyashingiye ku myanzuro yafatiwe mu nama y'u Rwanda, Repubulika Demokarasi ya Kongo n'umuryango w'abibumbye, ishami rishinzwe impunzi muri uyu muryango, yabereye i Addis Abeba muri Ethiopia tariki 24 Nyakanga 2025. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu muri Ndwa Prosper yabwiye abanyarwanda batahutse katumva impamvu hari umunyarwanda ukwiriye kuba akitwa impunzi uyu munsi. Aravuga ngo umuntu utari mu gihugu yitwa ko yahunze ari gukorera mu gihombo, kuko u Rwanda rwatoye amategeko avanaho ubuhunzi mu buryo bwose. Iyo twisesenguye ko tubayeho ntabwo tubona impamvu yatuma umunyarwanda aba impunzi. Nibyo rero barababwiye muri mu ishyamba, barababeshye kandi namwe ngira ngo murabyibonera. Yakomeje agira ati twebwe twakira impunzi zo mu bindi bihugu tukazitaho cyangwa twanazifashiriza iwabo kugira ngo no bave mu buhunzi. Twabubayemo turabuzi kugeza aho tubuvamo tuba mu gihugu cyacu. Meya Murindwa yakomeje abibutsa ko bari mu maboko meza y'igihugu kibakunda, abwira ko bagomba guhamagara abo basizeyo nabo bagataha. N'ubuhamya rero bubabaje mu by'ukuri bw'uyu mudamu twise Nyiramana, ariko mu by'ukuri burababaje cyane kugira ngo umuntu afatwe ku ngufu n'abasirikare nuko. Ariko nta kundi, ikiza shima nuko yamaze gutahuka yageze mu Rwanda rwamubyaye. Hanyuma rero bakunzi bacu, Perezida Evariste Ndayishimiye ni perezida w'igihugu cy'u Burundi, yitabiriye inama ya 39 ihoraho y'umuryango isanzwe y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Igomba kubera muri Ethiopia ku cyicaro gikuru cy'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Muri iyi nama rero niho agomba kwemerezwa nk'umuyobozi wa Afurika yunze ubumwe. Bigomba gukorwa rero muri iyi nama, naho razahererekanya ububasha na Perezida Joao Lourenço wa Angola umaze umwaka ayobora uyu muryango. Mbibutse yuko iri ari herekanya ari simburana rihoraho
hagati muri uyu muryango. Hanyuma rero hakomeje kwibazwa icyo mu by'ukuri uyu mugabo azabasha gukora mu gihe ibibazo bihanze Afurika harimo bimwe na bimwe nawe ashinjwa kuba agiramo uruhare. By'umwihariko ikibazo cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ni kimwe mu bibazo bihanze uyu mugabane wa Afurika ndetse n'isi muri rusange, aho usanga bivugwa ko mu bibazo biri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo nawe abigiramo uruhare bitewe no kuba yarohereje abasirikare muri kino gihugu. Ndayishimiye yageze Addis Abeba ubwo aribwo bwa mbere u Burundi bwiteze gufata ubuyobozi bwa Afurika yunze ubumwe. Uyu rero mu gihe kiwe Ndayishimiye azarebwa n'ibibazo byo muri Sudani y'Amajyepfo, Libya, akarere ka Saheli ndetse na cyane cyane mu n'intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bakunzi bacu, twabateguriye inkuru igaragaza ibibazo Evariste Ndayishimiye ashobora kuzahura nabyo mu gihe azaba ayoboye uyu muryango, byinshi cyane, yaba iby'intambara, umutekano, politike na diplomasi ndetse n'imihindagurikire y'ibihe, ubukungu butifashe neza muri Afurika, ikurwaho ry'ubutegetsi, amakudeta hirya no hino muri Afurika, kandi ibyari bimureba kugira ngo abikemure. Turaza rero kuyibagezaho mu buryo burambuye. Reka twigire muri Sudani. Ni inkuru iri kuvugwa cyane ibabaje, nibura abantu 21 bapfuye nyuma y'uko ubwato butwara abagenzi bwarohamye muri leta ya River Nile mu majyaruguru ya Sudani, nk'uko itsinda ry'abavuzi ryabitangarije Radio BBC. Urubuga rw'abaganga bo muri Sudani ruvuga ko ubwo bwato bwari mu rugendo hagati y'imidugudu ya Taiba al-Kawad ndetse na Deim al-Karayi, butwaye abagenzi bagera kuri 30 barimo abagore, abasaza ndetse n'abana. Umuvugizi w'uru rubuga Dr. Mohamed Faisal Hassan yagize ati amatsinda y'abatabazi akomeje imirimo yabo kuko hashobora kuba hari n'indi mirambo itaraboneka. Ibiro ntamakuru by'Abafaransa AFP byatangaje ko abayobozi bo muri leta ya River Nile bavuze kuri uyu wa kane ko imirambo 21 yabonetse. Ababyiboneye bavuga ko ubwato bwarohamye kubera umuraba mwinshi wo ku mugoroba wo kuwa gatatu mu gace ka Shende. Mu itangazo ryabanje, itsinda ry'abaganga ryavuze ko abantu 6 barokotse. Iri tsinda ryasabye ubuyobozi kohereza itsinda ry'abatabazi n'ibikoresho byihariye kugira ngo ibikorwa by'ishakisha byihute kurushaho. Reka rero tubabwire ko rero mu gihugu Uburusiya bwatangiye gahunda ikomeye yo guhangana na WhatsApp, urubuga rwifashishwa mu koherezanya ubutumwa rukoreshwa n'abarenga miliyoni 100 muri kino gihugu cy'Uburusiya. Bivugwa ko intego nyamukuru y'Uburusiya ari ukuyobora abaturage babwo ku rubuga rwabo rwa Max rukora nka WhatsApp neza cyane. Iki gihugu kivuga ko Max ari rwo rubuga rwizewe, gusa benshi barimo ikigo Meta bahamya ko ari igikoresho cy'iyi leta cyo kugenzura no kugera ku makuru bwite y'abaturage batuye mu Burusiya kugira ngo bajye babasha kubagenzura. Uburusiya rero bwahakanye ibyo bwivuye inyuma. Mu minsi ishize WhatsApp yakuwe ku rutonde rw'imbuga nkoranyambaga zishishikarizwa abaturage cyangwa zemerewe n'amategeko gukorera muri iki gihugu. Iki gihugu gitangaza ko WhatsApp izakomorerwa gukomeza gukorera muri iki gihugu mu gihe ubahirije ibisabwa birimo kugenera iki gihugu uburyo bwo kugera ku makuru y'abayikoresha. Ibyo Meta yagiye yamaganira kuri igamije kubungabunga umutekano w'amakuru y'abakoresha imbuga zayo. Ibiro bijashize iminsi mike muri iki gihugu hahagaritswe uburyo bwa Apple bwo guhamagarana imbonankubone ku FaceTime no gukaza amabwiriza ku mikoreshereze y'urubuga rwa Telegram. Iki gihugu rero kiyoborwa na Vladimir Putin gikomeje kugira mu by'ukuri amahame akomeye cyane agamije kugenzura abaturage b'iki gihugu. Hanyuma rero bakunzi bacu, hari indi nkuru iri muri Korea ya Ruguru. Korea ya Ruguru murabizi ko ari igihugu kidapfa kwinjirwamo n'uwari we wese, ariko hari amakuru avuga ko urwego rushinzwe ubutasi rwo muri Korea y'Epfo rwatangaje ko perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong Un yahisemo umukobwa we Kim Yu-ae w'imyaka 13 nk'uzamusimbura ku butegetsi. Uru rwego rugaragaza ko ibi rwabishingiye ku bintu byinshi bitandukanye birimo uburyo uyu mwana asigaye aherekeza ahantu henshi hatandukanye kandi hakomeye, harimo uruzinduko rw'amateka Kim Jong Un aherutse kugirira i Beijing mu Bushinwa.
uru rwego rugaragaza ko kandi iri gucungira hafi ngo harebwe ko uyu mwana azitabira inama izaba muri Werurwe 2026 y'igihugu iba buri myaka 5. Iyi ni inama ibikomeye ihuza inzego zose muri iki gihugu, aho iba yiga ku mubano mpuzamahanga, ibijyanye n'intambara ndetse n'inzego z'imyaka 5 n'intego z'imyaka 5 mu bijyanye n'ingufu za nucleaire. Umwe mu bayobozi bahawe aya makuru n'ubutasi bwa Korea y'Epfo, Ri Seong-kwen, yavuze ko Kim Yu-ai ari gutozwa kuba umuyobozi ukomeye ndetse uko ubu ageze ku rwego rwo guhura n'abayobozi no kujya mu ruhame. Ati Kim Yu-ai yagaragaye ahantu hatandukanye, harimo ibirori byo kwizihiza isabukuru y'igisirikare cy'iki gihugu, ndetse aherutse gusura Kumsusan Palace of the Sun. Asigaye agira atanga ibitekerezo ku byemezo bya politiki zimwe na zimwe z'igihugu. Ni ikimenyetso cy'uko ari gutozwa kuba umuyobozi uzasimbura se. Kumsusan Palace of the Sun ni inyubako yagizwe igituro cy'abahoze ari abayobozi ba Korea ya Ruguru, guhera kuri sekuru wa Kim Jong-un, Kim Il-sung, na se Kim Jong-il, iherereye mu murwa mukuru Pyongyang. Ni inyubako yubashywe cyane muri Korea ya Ruguru kuko isurwa n'abatari bake baje guha icyubahiro abo bayobozi babiri bafatwa nk'aho aribo bahanze Korea ya Ruguru. Ubutasi bwa Korea y'Epfo bwemeza ko Kim Jong-un afite undi mwana w'umuhungu mukuru kuri Kim Jong-il, ariko se yanze ko agira ahantu na hamwe agaragara mu itangazamakuru. Nshuti bakunzi bacu mudukurikira ibihe byose hano kuri Ishami TV, tugejeje ku musozo w'amakuru, ariko reka mbibutse yuko umuyobozi wa MONUSCO yageze i Goma, akaba ari we wa mbere wahururukirije indege. Hanyuma rero ariko hari inkuru nari ngiye ntababwiye, aho itorero Anglikani ryibukije perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ko atagomba guheza ihuriro AFC M23 mu biganiro by'amahoro bihuza abanyekongo, kuko ibyo byatuma amakimbirane akomeza. Tariki 31 Mutarama 2026, Tshisekedi yabwiye abahagarariye ibihugu byabo muri Kongo ko niharamuka habayeho ibiganiro by'amahoro bihuza abanyekongo, leta ariyo izabiyobora kandi ko atazemera ko abakora ibyaha abanyekongo bazabyitabira. Ubutumwa bwa Tshisekedi bwumvikanishaga ko AFC M23 ihejwe mu biganiro by'abanyekongo kuko leta ya Kongo imaze imyaka myinshi mu bukangurambaga bugaragaza ko iri huriro ryigisha abaturage benshi rikora n'ibindi byaha ngo bikomeye. Binyuranyije na gahunda y'igihango cy'abanyekongo n'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari imaze igihe itegurwa na Kiliziya Gatolika na Anglikani, kuko aya matorero yo agaragaza ko kugira ngo amahoro arambye aboneke, nta munyekongo ukwiriye guhezwa muri ibi biganiro. Umunyamabanga mukuru w'itorero Anglikani muri Kongo, Revera Eric Nsenga, yashimangiye ko hakenewe ibiganiro bidaheza imitwe twaje intwaro, kuko ari byo byatuma intambara zahagarara, abenegihugu bakiyunga, igihugu kikongera kwiyubaka. Maze aravuga ngo ukudaheza dusaba si igihembo cy'abanyabyaha, ahubwo ni uburyo bwo guhagarika intambara zisubira. Amateka agaragaza ko ibiganiro bikurikirwa n'ingamba zihamye byatanga igisubizo kirambye, nk'uko byagenze Sun City muri 2023. Reverend Nsenga yagaragaje ko aya matorero yombi ashyigikiye ko AFC yitabira ibiganiro bihuza abanyekongo, asobanura ko ariyo mpamvu intumwa zayo zagiriye uruzinduko i Goma mu ntangiriro za 2025 ziganira n'abayobozi b'iri huriro rya AFC M23. Ati nk'uko gahunda y'igihango cy'abenegihugu twatangije hamwe na Kenko ibivuga, kudaheza bigomba kureba abari mu makimbirane bose, barimo n'abafashe intwaro. Niyo mpamvu twagiye i Goma mu ntangiriro. Guheza aba bantu byatuma ikibazo gikomeza, ntihasinywa amasezerano afatika. Perezida wa Angola Joao Lourenço ndetse n'abandi bahuza b'abanyafurika bakomeje gushishikariza Tshisekedi wa Kongo gushyigikira ibi biganiro bidaheza, ariko nta wamenya niba buzava izima. Bakunzi bacu rero, iyi nayo ntago nayibabwiye, n'abahaye ubuhamya bw'umudamu wafashwe ku ngufu n'abasirikare ba Kongo. Hanyuma Amerika rero nayo irateganya kohereza abasirikare muri Nigeria. Byo byifashe bite? Nigeria yatangaje ko mu byumweru biri imbere Leta z'Ubumwe za Amerika zizayohereza abasirikare 200 bazayifasha kurwanya imitwe twaje intwaro imaze igihe kinini igaba ibitero ku basivile batuye mu gice cy'amajyaruguru y'uburengerazuba.
kuva mu mwaka ushize Perezida Donald Trump wa Amerika yamaganye ibitero by'imitwe bikunze kugaragaramo ubushimusi, asobanura ko byibasira abakirisitu gusa. Yashinje leta ya Nigeria rero kutagira ikibikoraho. Mu ijoro rya tariki 26 Ukuboza 2025 ingabo za Amerika zagabye igitero ku bindiro by'umutwe w'iterabwoba ushamikiye kuri Islamic State muri leta ya Sokoto iri mu majyaruguru ya Nigeria. Bivuga ko byasenyewemo ibikorwa byinshi by'ibyihebe. Umuvugizi w'ingabo za Nigeria General Major Samari Uba yatangarije ibintu Reuters by'Abongereza ku gihugu cyabo cyasabye Amerika kucyoherereza abasirikare bo kuyifasha mu guhangana n'iyi mitwe. Uyu musirikare asobanuye ko Amerika yemeye kohereza abasirikare 100 muri Nigeria, ariko batazajya ku rugamba rwo guhangana n'iyi mitwe kuko bazajya batoza ingabo zabo banazigire inama yuko zigomba kwitwara muri uru rugamba. Ati izi ngabo ntabwo zizajya ku rugamba, nta ruhare rutaziguye zizagira mu bikorwa bya gisirikare. Ingabo za Nigeria zizakomeza kubyikorera, zifata ibyemezo by'uko ibikorwa bigomba kugenda. Mu cyumweru gishize Amerika yohereje muri Nigeria itsinda rito ry'abasirikare, bigaragara ko ryaba ryaragiye guharura inzira y'ibi bikorwa byo gutanga ubufasha mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Muri aya makuru nababwiye yuko mu Burundi abasirikare bari gutabaza bitewe nuko bamerewe nabi aho bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twagiye muri Sudan rero tubabwira inkuru y'akababaro aho abaturage 21 baguye mu mazi mu bwato bwakoze impanuka mu Burusiya. Rero WhatsApp iri mu marembera. Ishami TV, reka tubashimire ko mwabanye natwe kandi tubabwire ngo mubane natwe, utarakora subscribe mukandeho tugere kuri miliyoni mu minsi mike iri imbere. Reka rero tubashimire, ariko mugumane natwe, turaza kugaruka tubaha n'andi makuru arabagezweho. Muhaye murongo.